الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، وأشهد أن محمدا رسول الله أهل الفضائل والمواهب. أما بعد، zama za hali bako wanazijana wikao wa baba hao wakandu wafaume wahe kaumu hao wanazijana wanu wajuhana maisha mema na hazi njema haina wakahutajia zama hizo wakauparisa wakawa baba hao ndo wakawaziruma sha wakandu ngo wikao kuja kaujibia wanazijana wanu nandoka mfaume kawaruma na wa mji hawanti pia wakahabudia masanamu zile kazijajibiza wanazijana wala zitongeza wende wakanti wazima wakaulana shawiri izo wekao ndo wabidi wafanye wajua uvuka na shari shahe mfaume wa hao nuandu wala weka kwa tonda wabudia Allah subhanahu wa ta'ala wakaujulana hawanti pia shaku ya kaujua ishe mwananya ya aminiwa hawanti pia wakaudhani kabala waabudi yao ya masana Muhammad wa baba hao na bala hene mndu hazihindongo honi yani hahe mwananya katsujua basi ngoni mausiku wende mna msiruni wende wakanti wadiso usiana nzima hajomba ukaya ondanyi bwanama wanaweze tabia wekao doando hamjini hatu ni mfaume wa hatu wazifanyao ti haki ya ukawarangama sanamu wayaabudie waranti Mungu subhanahu wa ta'ala wekao ndaomba ule menguunu yareomba ashe mimi roho yangu ntiradhi nifanyeze tabia zinu baada bala mzima hajuha haidi la fikra he mwananya wekao yarongo mwandoni nana aminga mindawe sina waabudia hindi so Allah subhanahu wa ta'ala wajuha wararu hambana mnaila wiyo wajuha wane wambena mnaila wiyo kaya kona haabudia iso Allah subhanahu wa ta'ala ija ula usiku waidi wekao ndo wakofete ndo watsinzi minyama hao so ni mo wangu hao yaonesa kabla ngatahoze radhi zahe masanamu yala uja mfaume hala alikuwa ndo hawanti pia ngoni mwao ndo wanazijana wala wandu wende harime mahfali hawanti pia badi wanazijana wala wameaudhuri kwa wade shahanti pia kwa tuhanza waabudie hindi so Allah subhanahu wa ta'ala wakanti wanisotanga umahalani bekoda bidi wa roho wende wabaki ili waabudie Mungu hauna nafasi zizo humkiniha wafikiri hata wahundukaya wende wabwandaye harimwa panga la koparani harimwa mlima kumjini hula wala mfaume handiso walaumu za habari saze waswili au kaona zijana wala ngo amaniu Mungu wekatinde mfaume wala ni masana muyala wekao doa yaabudia na zijana wala wadeside yauka waroho mji waranti za nyumba njema za hao ni zahazi njema wakazifanya ni maisha mema wakawishi ili onde wahunde ziradhi za Allah subhanahu wa ta'ala wajuha wadungana na mzima harimwao akana mnamba wende hata wanjia harimole panga laka harimo mlima ule basi hata jonjo panga ni hula hundiha wanda hawalemewa haina mndo akaza sheito shahahe baba hanu bala wajihundu wasiuha hawanti pia nenamba wekao danda wambalia ende hakanti bumwango juu nguto wabirilia wanazijana wala lavala panzala mahama jana mararu na shenda basi ajabu dokabo wala lavala hawanti pia emato ya hao yakayabuha azabari hindi ili mdo wekao dojobira bala hawawono yadhani ukabala wa uhashiri no bana gwarokoni amma imashishio ya hao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayagudamiza hawanti pia yafu ili watujoshia mnanta yaboti basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arajailia wadoketa wadokauha upande mhono muumeni eka walemewa wekauha ulala upande mhono musheni wala wafu hawanti pia Mwenyezi Mungu mtu akause ziungwe namna ila au hifadhi ziungoza hao zitijo menyeha ejwa kali wala hutasi likaunjo pangani hula liwarema upande muumeni hao ijaka ile jonga litwao tena likaunjo pangani hula liwarema upande umhono msheni Allahu akbar amma badhuhuri lejua kalija kaunjia azabari hindi dokale jola hupota silali he yao lodalao nana lejua kangali sawa lodalao lo faidisha mwanadamu amma lejua la dhuhuri la lo dhuru mwanadamu yo hata ema doktor wazifanya analizi wahunruka namna hiyo bali wausio waroka wadokanti harimwale jua ndo wale mwanele jua babi haundaze faida za hele jua amma wala mnamba
Allah subhanahu wa ta'ala hamjaalia hakansi umwango jumwale pangalla basi haina inyama shindo virabala au mwanadamu bahembwa ile ikaurema firo ya hahe eshemeza mwanadamu yerambiwe tawa au shenyama sherambeshe tawa zitongeza lebavulla kwa njia tiso mahamaja na mararo na shenda ku mwanadamu yasubuti yatereke abala wala kwa inyama shatereke abala. Allah subhanahu wa ta'ala hawatei tiso wanazijana wala ili ya wahifadhi hasiba mudaba ukaya wa amini Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wa mahamaja na mararo na shenda ya hisa Allah subhanahu wa ta'ala harudi hawahuisha harudi hawalamuma wanisojuzisa ebanu panza hindi lulavira rangwa katira lalavana baadhi ya hao amba ukaya lilala usiku wa kamili baadhi ya hao amba ukaya bal lilala nusu ya usiku haukaya lejua kaljandala hatsa na balao waruha botasi kwa tujua kawalala mahamaja na mararu na shenda. Allahu akbar. Baada bala wajuhundu wale mwanenza ya hawanti pia wajuhanza mzima ya rohe endo mjenenda hule shahula wajewale sharudu wa ishila ukaya kina mkini hawa rohe aukaika waroha umfamu yaka waruma mwandoho mjini hao wajuu warenga wende wafunge waadabishe waseza mvuu ya ukamwabudia masanamu na ukatuhanza waabudia masanamu wahonoka ashe na ritoba kupangani hono rituro sha wajihundu warimwanenza ya haku washukuru watawakali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafikiana kama mzima ya rohe yende ya hule shahula wa Musa ukaya yabongondi watahe shahula rijerile sha ikangwendo hanziani ngutudo tunda wende hawelevu eshele litijojulo ndizo ula mndu haroha upangani alisona ya ajabu mahamaja na mararu na shenda mabea shenda promosio shenda zisazija zende zazo akaba ni mwanadamu ikahasiuha ekashindia rambole panza yasiuha alafu wenda ho mjini ahundu zila nyumba bweka za kaiza mazahao zilawa wa hanyumba za nyomeni umjubadiliha kutama domondoni hatu wanadamu wengi wa amini Allah subhanahu wa ta'ala hata mfaume urumu amini Allah subhanahu wa ta'ala neza mazahao warupia tukaabudia masanamu mfaume wahe akaabudia masanamu bali akauamrisha wandu kaya wamwabudi izlazi tungoza wala mnaijanaula hadabani haya akili katujua yafanyeje shahende hata hoshindoni na bala wala mwambia ukaya yatungwesha hula shema ekangu hulo atsohula henamba hindu hende hatungwe ishuba ikauda kauhanza harenge atwe mapesa ngumniko akatula wala mndu akauhuza ambaye ende mapesa ulo nayo amba naam kweli kutunamba ndaba amba naam ande mapesa ulo nayo nabalia nije nihulesha hulani na hale damini wanama ula mndu wola ambange yabonso hazingare mapesa yale abale mndu wola wende waone mfaume yakaurumu wakati ula mhuzaji wola hatwe hadisi hambi mfaume bwana wei haja hahulu mbahendu kadha harmole dukala hangu simwambia libe hanlibe mapesa yangu harande mapesa alo nayo na wala wanadamu hoti pia ngatungu mwangalia hajabu hele vazi ya vaya kala vaya ula heza mazahali noza mazila ando akauvaya vayo jindo aji basi mfaume atajorenge mapesa yala haangalia haturambua hakuna damu pia kwa ujue kisa ya ukaya mwana zijana watawa ranguza mawatujula mfyo malani walio wala mafundi wa tarehe wajabala waangalia wazemaha wahundu kama hamajana mararu na shenda wakati ule mfaumola atoshangaya ambaye wendo ambaka mi fulani wikao iroha ndaminwa na fulani na fulani na fulani wasikwa jana renderi njia harimwale panga lojumo mlima rikansi horivum banda borisi uhambabe rijuha rijuna kasananja tamamsiho njeni hule shahula rahale wakati ula mfaume atohemiwa hamba yewe webo fulani na fulani ganyinyamua hata basa ula mnaijana bana hashangaya wala wajuze mnaijana ulaka evan hujua wanumsiuha maha majana mararo na shenda shanga mjasiuha usiku haunusia usiku wakati ula hatohemiwa holihode za alama yaziona yakwa umjubadiliha wanadamu wabadiliha edini tambalia harimo mjula kamili baada bale mfaume ula hata haukaya wanzo wende waone wananyao wadungana wende hata ula malano vikaundo bolele pangani ula mnaijana wala abalesha hula hanjia upangani akantani swambi wananya hadisi kwamba ukaanda nyi emjweza jiri hindi babanu warjala labanu usiku au usiku wa kamili wanuri labanu mahamaja na mararu na sheda hata mji ubadiliha wanadamu wasunguha maislamu ule mangu ubadiliha haonti pia basi wala watuhimiwa
wakoshie mahadisi hii mwana nyao wa mtume reo risala ya juzu wandu hawatipaka ya mtume ya makuraishi ma mushrikini wa haraya wajakubali yakabala Muhammad ngwambo kweli nge wafanya wale mjini Madina wende waambia ukaya na mrisaidie umafundi watukufu wangabo mndu mjini hatu wambo Muhammad hajangu jidai kahari mtume na sika ritujua eka kweli haundabo mafundi wala wawambia ukaya na mwede mawauzisi masuala mararo na mwende mamuuzisi wanazijana waroha watawa tujula mfia tabasa muuzise emru yazungurusa shivande shansi muuzise tena eroho shinu hindi ekahajibu yabo basi mtume kajajibu na mumlabu wandu wala warajiho mjini Makka makuraish makafiri waliona mtume sallallahu alaihi wasallam wamuuzise masuala yale mtume hatohimiwa kajajwa ujibu haukai ekasorongo bahari ngwanzo shaina kalima litamkao ula wahi yaerewa ambo arongo hawambia ukaa na mwende mjema mjibune masuala yao wala wandu wendezao ensabili waja mtume kajaerewa wale jawabu amba na mwende hata ushao mje wandu wala wendezao warudi wareje ensararo mtume kajahonda le jawabu hatokena mnele hata wabiri panza wahai undao zile hani haujukausiha asibabu hindi mtume sallallahu alaihi wasallam ngutombea kwa wendezao wajema udubitino kwamba hanza ha Mungu ijoho mwisoni Jibril alayhi salam abalo wahi ala masuala hamjilia hamwambia Muhammad utikane huzuni babale mana wabira panza jinji watuniona sisi karisihi rajara huona timpakare kuwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala zabili tena utudomba kukaya ujukwa kufanya ndongo maudu bwitina kwamba hanza ha Mwenyezi Mungu hana ndongo ujukwa kufanya mdodo hamba hanza ha Mungu subhanahu wa ta'ala amma yakisa hana zijana tayin nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يوب mtume gari uhambi yao ukweli ya hekisa hawa nazijana wikandu watawa wanu wanazijana wikawa amini baada yabo Allah subhanahu wa ta'ala hawazidisha imani hujumuila wikandu wakaniyo وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Utanganye mioyo hao na zenia zao wakabazima wakankunyo nzima kuyahadaye mwananya wagabili mfaume akaujidai kaye Mungu wamwambia eza kweli ya ukaya kwa naabudia hindu tsode yaumba ulimwengu nao ekawaabudia hindu tsio Allah subhanahu wa ta'ala abo wapoteza zinafsi zao haulai qawmun ittakhadhu min dunihi aliha لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني wanazijana wano katonda wanda kansi wazima wakahusiana basi wako hamba ukaya kaumu ya hao wando mjini hao mfalme wa hao warenge hindu cho Allah subhanahu wa ta'ala washabudi yao kutina dalili hakika wapotea na kwa Mungu ndrabo hauka Allah subhanahu wa ta'ala yastahiki abudi waonge waiche wa idhi i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wanazijana wala wahundoka kabatimba shawiri yobako mjini hula wadesidi ya ukaya waruhu mji wende wasema hala wajoka tranquili waabudie Mungu wao wende harimu alipangalila wanjia wa Allah subhanahu wa ta'ala hawanikamia hadi ukaya harimu alipangalila ngojohunda ngozinji za khairi ngojohunda wokofu wekado kwa utamani duniani na akhira fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada wanjo pangani hula Allah subhanahu wa ta'ala hawafisha emashishio ya hao maha ya uwaza kwa jaka huishi amba habari zila pia Mungu akauzifanya noide jo wahifadhi watujulamuha watara shamsa idha tala'at
تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني wanazijana wanjopangani hula walala wasiuha Allah subhanahu wa ta'ala ajalia ukao katilijwa kwa hiyo tasili donjia upangani hula lewarema upanda mhono muumeni hao ijale jua kangali tena likaunjia upangani hula lewarema upanda mhono msheni hao haonsipi no pangani hula wekao mahalana ha khatari usamivu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haujalia nguo huraji nguo amani ndio makazi mema husoni mwanazijana wala hizo ngonimwa zimoja za Allah subhanahu wa ta'ala za uonisa ufalme wa hai ukarenge panga yalijaidi likedaho la uenshi ha amani watina hata kama mwanadamu anje hula ya wadhuru na yana mrobekao gutsaho Allah subhanahu wa ta'ala yamokoe basi Allah subhanahu wa ta'ala mjumokoa na haina mrobekao wanza jipoteze basi kana hunda mru ujumfai duniani na akhira ito shetani wanyawa وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Wanazijana wanu walopangani ujodhani ukaba ngo hashiri uliyema tsoe hao haonti pia yabuha na wala haonti pia wasiuha kwa tuju wamba habari jiri ulemengoni na Allah subhanahu wa ta'ala akawakause ziongoza hao upande mhono mmeni uja upande mhono msheni hau hifadhi ziongoza hao sijo liwane shivande shansi arudi wala mnambo aboikaulu ambalia enda kansi kwa mwango juu hanyongo mindu ya hae hau abirilia basi haina mndu hawi nyama shanzo shibiro zinangazila mnambaola akau urale kiola hahe yeshangaza mwanadamu hau shenyama sherambio shetawa zila pia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala akauanza ya hifadhi na zijana wala watikemrujo jua habari ya hao simpaka wakati yanzao ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 wanazijana wala lopangani hula panzala mahamajana mararu laenjeza mahashenda وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني بعد ما مجنا مرارو نشندا الله سبحانه وتعالى arudi hawahuisha hawalamma ilia wafanisemtihani ya juwe adovi ujojua muda wekao walala bali basi baadhi ya hao wamba ukaya walala usiku wa kamili baadhi wamba nusu usiku wajunda tungoshindana ulango ambao usiku wa kamili vahola ambao nusu usiku wajunda bakaya na mrenzi ba Allah subhanahu wa ta'ala dojuo pomudara lavan na wajuhe mzima yarenge mnariali wai endo mjini enda hule mbahendu rijerile banga sinanzaya mrenzi mashindano nejo kaenda hulesha hule kangwendo yafahamu ende hautunda atijojula yaukaya ngasivano innahum yadharu alaykum yarjumukum
أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Ba ikaondoa mji huo maadui wao wa huono wajoja warirenga hasonti pia wani warifulie bwe hata rife sindizo ngojori zingara hamvu ukara abudie emasanamu wekaonde abudi yao lezo tunizoritsahau. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني بعد أبو زني زادونغا وجا اختلفيانا شايدادي شهوانا زيجانا ويكاو لوهندا وباندايا هوبangani hula baadhi ya hao ngomokaya wakawararu newane demba wikawa ndawaibalia na wanroji tena ngobukaya wakawa tanu sita dembwabo ikawa ndo ibali na wasaya tena ngobukaya wakamfukare ni wanane dembwabo ikawa wanda waibalia. Allah subhanahu wa ta'ala gwambe mtume ukaya ya Rasulullah zijanibuzo hazonti pia watunga handa wambendongo watozi jua wajibe makuraishi norwekao wamboze ndabo ya ukaya Allah subhanahu wa ta'ala doju sheidadi shahuwa nazija na wekao wanda hawanda harimwale pangalinu wa bandaya nana washachi tena wajuwao shaidadisha hao sha washachi wajuwao ndovi waju Allah subhanahu wa ta'ala weche wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Nawe mtume usinomba ukaya ujuka kufanya mrongo maudu bwetina kwamba hanza ha Mungu subhanahu wa ta'ala nawe kajuma udhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kajumota istighfaru ekahudiwaza bamrongo na uomba Allah subhanahu wa ta'ala yahuokoe udungenzia ya nyongoha. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يا رسول الله yango fikiri ngo dhani ukaya kisa honezi jana wanu wikaonde na bonda upangani no uba wekao donda wabala wa Mungu juu ndo wakaya wanzezi simu za hao hawansi pia ya ukaya wamuujiza mhu waumba za mbingu nezivani zansi muujiza mhu rahana kisa honezi jana wanu إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني wanazijana wanu wakati wanjiho pangani basi wajusemanza wandusomba Allah subhanahu wa ta'ala ya ukaya ya watu harmazi rahma zahahe waishi amani hopangani hula wasikemndu ujoja hula haja hawaudhi hawinya mashapeu shiwaudhi hopangani hula ila de rehma wekawa kaitamani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ukaya waliwe makazi mema duniani na akhira ndizo Allah subhanahu wa ta'ala hawakubali hizo wekawa kwa utarajia hawahifadhi harimali pangalila imahama jana mararu na shenda baada ya haja hawahuisha hawalamwa warambua ukaya wala wakaharime kweli holiho koja kwanza waabudu masanamu wajua ukawala wao wakana haki baada yavo warudi wafu hawansi pia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.